Stovarišta Ogrev u svom asortimanu imaju celokupan građevinski materijal, elektromaterijal, kupatilsku opremu i kupatilski nameštaj, keramičke pločice i sanitarije, boje i lakove, hidro i termoizolaciju, profesionalne i hobi alate, kao i kompletan ogrevni materijal. Nova akcija donosi snižene cene zidnih i podnih pločica, bojler, gips karton ploče, poludisperziju, crep i ugalj. Na akciji koja će trajati od 10. do 17. septembra nudimo vam sledeće proizvode. Posle dužeg vremena u prilici smo da vam ponudimo nove zidne i podne pločice domaćih proizvođača. U pitanju su marmo pločice, dimenzija zidnih pločica 25x40 i podne pločice 33x33. Cena pločica je 799 dinara po kvadratu. Takođe na akciji imamo bojler Ariston, u pitanju je Velisov Evo Plus bojler od 80 litara Wi-Fi. Znači on ima u sebi ugrađen Wi-Fi sa daljinskim upravljanjem sa pametnih telefona. Cena ovog bojlera je 37.990 dinara. Takođe imamo na akciji gipsane ploče od 9,5 mm, cena po kvadratu je 166 dinara i 90 para. Ovde imamo na akciji crep Danubija, u pitanju je basic, odnosno natur crep, ide ga 10 po kvadratu, cena ovog crepa je 72 dinara i 90 para, u pitanju je betonski crep. Na našem stovarištu u Železničkoj ulici možete naći poludisperziju za unutra, Jubovu, u pitanju je Mark, pakovanje od 25 kg i cena je 1320 dinara po komadu. Takođe na akciji pred predstojeću grejnu sezonu imamo i ugalj Pljevlja, cena uglja je 12.990 dinara po toni. Kupcima su na raspolaganju izuzetno povoljni uslovi plaćanja, pa tako svu kupljenu robu u Ogrevu možete platiti gotovinom, karticama, posredstvom penzionog čeka, čekovima na 9 rata i administrativnom zabranom, a omogućena je i sindikalna prodaja na rate. Za sve bliže informacije možete pozvati brojeve telefona 563 120 i 563 240 za stovarišta u gradu, a za stovarište u Melencima broj telefona 731 518.